muri sud Kivu cyane cyane muri zone ya Minembwe tugace ka ape strategique turezaho urabona yuko hari uburyo ki AFC na MRDP kizana bashaka kwataka ibihuriro rya FARDC ariko bigaragaza ko FARDC ikomeje kubaka defense zikomeye muri iki gice cya point strategique. Ni offensive operation mu bice bitandukanye ndetse na artillery bombardment mu bice bitandukanye. Ni coordinate assets iri gukorwa kuri match attacks. Reka turebe ko bihagaze kuwa kane ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Mirwano ikaze hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe M23 ikomeje gufata indi ntera, aho uruhande rwa FARDC rugaragaza ko ruri mu gikorwa cya offensive operation bagamije kwisubiza ndetse no gusubiza inyuma ibijyanye n'imbaraga 23 izana. Mu masaha mu gitondo FARDC yatangiye igitero cyateguwe neza yifashishije artillery bombardment ikomeye ku birindiro bya M23 ikoresha n'utundi duce tw'ingenzi twa logistics hub ya Minembwe n'ahandi hegeranye imirongo imbere y'urugamba. Ibiro bikaba bizakurikiwe n'igikorwa cya coordinate ground asset, aho imitwe y'ingabo zidasanzwe special unit zinjiye mu bice byafashwe na M23 bagamije guca intege ndetse no kwirukana abasirikare bahagenzuraga. Amakuru dufite ari guturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba aragaragaza ko FARDC iri gukoresha uburyo bwa multi attack, bivuze kugaba ibitero biva ku mpande zitandukanye kugira ngo uhungabanye uburyo M23 itegura kurwanya umwanzi bizwi nka defensive position. Ibiro byatumye hanabaho ibijyanye rero no kuba bakora forward operating bases. M23 ituma rero bamwe mu barwanyi bayo basubira inyuma mu buryo bwihuse. Muri iki gihe rero FARDC ikomeje gukoresha uburyo bwa combat drones mu bikorwa bya reconnaissance and precision strike, aho izindi drone zibafasha mu gutahura aho umwanzi aherereye mu kubagabaho ibitero byose kandi bigamije intego runaka. Targeted strikes bireba bikaba byagize urare mu gusenya ibikoresho bya M23 birimo ibinyabiziga bya gisirikare n'ububiko bw'intwaro. Ku rundi ruhande M23 yagerageje kwirwana ikoresheje guerrilla tactics zirimo gutera ibitero bitunguranye, ambushes no kwimuka vuba tactical withdraw, ariko igitutu cya FARDC cyatumye idashobora kongera kwisuganya neza. Hari amakuru avuga ko hari ibice bimwe M23 yatakaje burundu bikaba byafashwe na FARDC nyuma y'imirwano ikaze yo mu masaha ya mu gitondo. Uko bigaragara kuri uyu munsi FARDC iri gushyira imbaraga mu gukomeza sustained offensive pressure igamije gutaha ikagira ibice yigarurira. Biro biri mu murongo w'ibikorwa bya strategic dominance, aho intego ari ukugenzura burundu ibice by'ingenzi no guca intege imiyoboro yose M23. Muri rusange kuwa kane urugamba ruragaragaza ko ruri mu cyiciro gikomeye, aho rero FARDC iri gukubita mu buryo budasanzwe mu byo bakoze mu buryo bwa gisirikare buzwi nka combined arms operation nkuko bigaragara. Ndagira ngo rero Mutama utubwire ibyo n'ibyo kubiri kuba. Yes, ibyo muri biri kuba akakanya ni uburyo bukomeye ihuriro rya FARDC rishaka gusa naho boroka inzira za M23 zituruka muri zone ya Mwenga ndetse n'utu duce baherutse kwigarurira dusa nkaho duhuza cyangwa twerekeza muri Uvira. Bivugwa ko impamvu drone zitagica muri kiriya kirere cya Uvira, bivugwa ko M23 yamaze gushyiramo ubugenzuzi bw'ikirere. Ibi rero barashaka gufungura icyo twakwita mpapuwe kugira ngo bajye bagenda bafite umutekano, kuko hari igihe bajya bahura n'ikibazo cy'uko nabo batega mbushi bakahura n'uva gusenya. Bijya bibaho cyane bitewe n'uburyo ki n'ubundi hari uduce tw'ingenzi ihuriro rya M23 bagiye bafata muri teritwari ya Mwenga, ubwo ni ruguru n'ubundi ya Minembwe,
ndetse inateganye cyane na Uvira, uzi ko bisa naho hose bikoranaho, kandi akaba ari naho n'ubundi ihuriro rya FM23 arica arikora deployment wenda muri biriya bice, ubona yuko n'ubundi aricyo gikomeye cyane, aho bakomeje gusa nkaho bashaka gufungura igifuwe n'ubundi, ariko ubona yuko batangiye kwataka kugira ngo ariko bakongera kwigarurira Mitamba ndetse na Kirungwa. Iyo Kirungwa nayo iri kuri strategique, ni mu nzira n'ubundi zerekeza Uvira, bigaragaza ko n'ubundi kuba badafite tuno duce nabo badatuje muri izi karitsiye barimo no muri ibi bice bindi barimo. Urumva rero ni ikibazo gisa nkaho gikomeje kuba ingorabahizi kugira ngo barebere uburyo ki yaba ku ruhande rwa FARDC na NDC twigwaneho barashaka nabo ko bakongera gufata zino point strategique, ariko bigaragaza ko ino point strategique ya Pwezeho yabanze kugirwa ubugenzuzi bwihariye bw'uyu mutwe bw'ihuriro rya FARDC, kubera yuko bakomeje kubakamo ibirindiro karundura, bigakora ibyo byakomeje kugorana ndetse bikaba byarabashije gukumira AFM23 na NDP no kuba bakwerekeza muri biriya bice, kuko NDP yari bite amashyushyu yo kwerekeza muri Baraka, ariko ubona yuko bacitse intege bitewe n'uburyo ki ibi bice biri kuri strategique ntabwo bari mu birendane, uduce basigaye bakontorora dukeya basigaranye nka NDP twirwaneho. Nakubwira yuko magingo aya ubugenzuzi bukomeye muri ino zone ya Minembwe bukomeje kwigarurirwa n'ubundi n'uyu mutwe cyangwa n'uyu rya FARDC, kuko impamvu akenshi na kenshi bijya binzamo ni urutematanye rw'abasirikare benshi, aho haba harimo abawazarendo, aba FDLR bakomeje kwigaragaza ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ubona yuko n'ubundi bigoranye, ndetse kandi ino zone bashyizemo umuti udasanzwe w'ingabo za FARDC z'abahibusi ubona yuko bakomeje nyine kugaragaza imbaraga zidasanzwe, ndetse bakomeje kubangamira bidasubirwaho ihuriro rya FM23 ndetse na NDP twirwaneho. Mu yandi makuru rero biragaragaza ko n'ubundi nubwo ibi byose biri kuba na FM23 iri kuba ku buryo bushya nyine bwo kugenda ifata buryo ki yagura uduce hano muri za Mwenga ndetse n'agace ka Warungu, bigaragaza ko n'ubundi nabo impamvu bakomeje kugenda bafungura izo fuwe kugira ngo biyubake bikomeye cyane, kugira ngo bibafashe kuba hari icyo bakoresha mu buryo bwose bushoboka, kugira ngo bajye babona uko bahangana n'umwanzi utaboroheye na gatoya muri izi bice byose bya sida kivugwa n'umunyamakuru. Birigi ndetse n'abafaransa, urabona yuko ihuriro rya FARDC rikomeje gukora tombe mu mbaraga zikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ni igiki cyaba cyatumye urugamba ruhita ruhinduka mbe n'aka kagene bwana Safari? Ikiri kubitera bino bice ubona yuko bakomeje kwibandaho ni ibice n'ubundi bisa nkaho byugarijwe, bibugarije kuba byabafungira inzira. Urabona kuba narakomeje ndivuga wenda tugiye nko muri Nord Kivu, kuba waba ufite Masisi udafite Walikale ntabwo byakorohera ko umutekano usa nkaho uganza. Ni nayo mpamvu ubona yuko bafashe umwanzuro ukomeye ko bakomeze kugenda bavansa urugamba, abashaka gukora minota itwariye Walikale yose, bitewe n'uko n'ubundi icyizere ntacyo bahura nacyo cy'umutekano. Kandi urabona yuko bino bice bya Masisi niho ubutunzi bwa AFC buri, kandi nta kuntu wambwira ngo aho ubutunzi buri mu birometero bike niho hari umwanzi. Barashaka kwirukana umwanzi bakamubyigiza kure ku buryo atapfa guhungabanya ubutunzi bw'iri huriro rya AFC. Noneho hano muri Sud Kivu nk'ibisanzwe urabizi neza ko ino Nord isa nkaho ariyo bafiteho ubugenzuzi, bitewe n'uko umujyi wa Uvira bari bawufata, uno muhanda niwo bakoresha. Urabona wenda turebeye hamwe wenda
dutanze nk'ishusho urabona kuva ku mupaka wa Kavimvira ugana za Gitutu na za Gatobwe, utu ni uduce uri kubyumva dusa nkaho turi konsatire n'aho ku birindiro bikuru bya Remera kandi niho nakubwira ko hari ibirindiro bikuru, niho hari ibikoresho byose bishoboka, niho hari iki, kandi urumva ko kuba Remera isa nkaho iri konsatire na Gatobwe na hano za Gitutu ni uburyo bugaragaza ko habayeho gutakazaho gakeya isaha ku isaha iyi Remera bayifata neza bakangiza ibi bikoresho. Kandi noneho urabona ko kuva bashaka gushyiraho defense hano mu gace ka Ruhuha ni uburyo bukomeye cyane busa nkaho bwabagora kuza n'ubundi kubona aho bacisha deployment zisa nk'izigana hano mu Minembwe n'ubundi, kuko urabona hano mu Minembwe deployment zica muri izi nzira, urumva basa nkaho baca muri Mwenga n'ubundi mu bice AFP ifite, ariko noneho bikaba nkaho bidafite ubugenzuzi bwihariye cyangwa bw'ibanze cyangwa bufite imbaraga. Akaba mpamvu batangiye kwagura nyine kugira ngo bagire ubugenzuzi bw'iyo main road ku buryo bazajya bacamo nta kibazo na kimwe, kuko urumva urwikekwe rwawe rwose gukoresha imodoka byari gake, bajyaga bakunda gukoresha nk'indege, byagiye bigaragara. Urumva rero barashaka kugira ubugenzuzi ndetse no kuba bakwigarura ikibuga cy'indege cyari cyo cyabafasha buriya kuba ufite ibibuga by'indege bitandukanye nabyo biri mu nzira, kuko bafite gahunda yo kwavansa bagafata umujyi wa Mwenga bakaba banafata n'icyo kibuga cy'indege. Ni gahunda ikomeye, ariko urabona yuko nyuma y'uko bamaze kwigarura aha ngaha imirwano iserebukira muri aka gace n'ubundi ka Kabunambo. Kano gace ka Kabunambo n'ubundi ni konsatire na Gatobwe. Iyi Gatobwe ngira ngo ndumva narayivuzeho cyane nayitaho, birasa nkaho biri konsatire n'ubundi naho ngaho. Noneho impamvu ubona hano hari imirwano, ni imirwano ikomeye yabereye hano kuri akise ya Mitanda, aho aba FDNB, aba FARDC n'abasirikare bahatsindiwe bagahita berekeza aho bita za Gisorwe. Iyo ni inzira ya mbere banyuze, baca n'inzira ya za Biziba, aba bari barimo bamanuka berekeza n'ubundi aho bita za Kirungwa. Abo basirikare rero urumva ko bahise basatira abari bari muri izi defense n'aba FDNB baje hano za Gatobwe, uri kubyumva, bakaba batangiye kugaba nyine defense zikomeye muri ibi bice. Urumva barashaka wenda kuba bahindukirana abari muri ba bice abari kurwana kuri kote ya Mwenga, akaba ariyo mpamvu ihuriro rya FARDC rya AFC na M23 bashaka kuba bakora comeback nyine kugira ngo batabazaho babasanga n'ubundi mu cyerekezo bari kujyamo barwana berekeza Mwenga mu centre. Noneho akaba ariyo mpamvu hano hahise haba imirwano ikomeye za Kabunambo, ndetse ikaba inakomeye ku rwego rwo hejuru, kuko aha hantu za Gatobwe hari defense. Gatobwe muri bino bice bya Ridegu naho bita Imandwa hari defense z'abarundi abarefugees bahakoreye deployment. Ubanza bari barateguye uno mugambi, bari bazi ko ibi bizaba ndetse bizanakomera. Akaba ariyo mpamvu ubona nyine ahangaha hese haza imirwano ikomeye kandi itari buze korohera ihuriro rya AFC, bitewe n'uko hano hari defense zikomeye za Gatobwe, hano za Ridegu hari defense zikomeye z'abarefugees bahashyize, ndetse ubona yuko bo bamaze kwitegura, bari baramaze kubona ko urugamba rushobora kuzakara muri ibi bice bwana Nyamugo. Yego sava, dukomeje n'andi makuru, reka tujye kuri iyi nkuru aho u Rwanda n'Ububiligi bahurije ku biri kugenda bibera muri Kongo barabyamagana, aho itsinda mpuzamahanga rishinzwe gukurikirana ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari ICG ryagaragaje impungenge zikomeye ku kuba agahenge ko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo gakomeje kugenda kicwa. ICG igizwe n'ibihugu birimo Ububiligi, Denmark,
umuryango w'ubumwe bw'uburayi, ubufaransa, ubudage, ubuholande, ubusuwisi, ubwongereza ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Swede ari nayo iyoboye. Iri tsinda mu itangazo ryasohoye ku wa kane ryavuze ko rifite impungenge zikomeye zatewe nuko hakomeje kubaho kwiyongera kugaragara kw'ibikorwa binyuranyije n'agahenge k'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ni agahenge ririya tsinda rivuga ko kari karashimangiwe n'isinywa ry'amasezerano Washington yashyizweho umukono ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 ndetse n'amasezerano yo gutanga agahenge yashyiriweho umukono i Doha hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa FUC barwana. Ni mu gihe ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa Nyakanga 2025 ibihugu bigize ririya tsinda byavuze ko ibikorwa bikomeje kugaragara muri Kongo birimo ikoreshwa rya drone mu mirwano ishobora gushyira mu kaga gakomeye abaturage. Bunzemo bati impande zose zibifitemo uruhare zirasabwa kwiyemeza byihutirwa kandi mu buryo budasubirwaho guhagarika imirwano no gusubira mu biganiro. Ububirigi n'ibihugu bihuriye nabwo mwuriye mwari yatsinda byashimangiye ko nta gisubizo cya gisirikare gishobora gukemura iyi ntambara. ICG kandi yasabye impande zose gushyira mu bikorwa byuzuye inshingano n'ibyo biyiyemeje mu masezerano Washington no mu biganiro bizadwa ndetse no kubahiriza imyanzuro y'inama y'umutekano ya Loni ijyanye n'iki kibazo, harimo imyanzuro nomero 2773 na 2808 no kubaha byuzuye ubusugire bw'igihugu. Nkuko rero bigaragara mu byo yasabye kandi harimo guhagarika imvugo zishishikariza urwango, ivangura cyangwa ihohoterwa cyane cyane ryibasira abavuga ikinyarwanda n'andi matsinda y'abaturage ndetse no guhagarika ibindi bikorwa bishobora gushyira mu kaga gakomeye abaturage no gusenya ubumwe n'imibereho by'abaturage. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Eugene Nduhungirehe aravuga ko itangazo ryari ryatsinda yarishimye kuba rero nta ruhande na rumwe ribogamiyeho. Ati itangazo riragaragaza impungenge ku gahenge k'intambara gakomeje kwitwa by'umwihariko rikibanda ku ikoreshwa rya za drone mu bitero byibasiye abaturage. Rirasaba impande zose gushyira mu bikorwa inshingano n'imihigo biyemeje mu masezerano Washington n'ibiganiro bya Doha bigomba gutangira bigashyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye. Nduhungire kandi yashimye ICG kuba itangazo ryayo rihamagarira ko haba ibiganiro hagati y'abanyekongo ubwabo muri Kongo bigamije kuganira ku nzira y'ibiganiro bya Washington na Doha ndetse no kuba ryamagana amagambo n'ibikorwa bishishikariza urwango byibasira abatutsi bo muri Kongo. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda kandi yashimangiye ko ibyavuzwe na ICG ari ingamba zashyizwe mu gaciro n'u Rwanda rumaze amezi menshi rusaba. Ngayo ngukoro bwana Safari wakomeza tubwira n'ibindi mu makuru akomeye ahari. Yes, atuye aha muri Sud Kivu urumva wenda ntabwo basobanukiwe bya Nord Kivu nakubwira yuko sahi ibintu byamaze guhindura isura ndetse ubona yuko bakomeje kuavansa kandi turi buze kuba handi makuru akomeye ari batandukanye nayo turi kuvuga ubu ngubu nyuma yuko n'ubundi ibihugu byafite naho muri Nord Kivu rifasha agace k'ingenzi kandi ubona yuko kari bubafashe kwavansa urugamba ku rwego rwo hejuru. Urabona yuko n'ubundi ihuriro rya FPR rikomeje kugenda ryavansa mu buryo bwose bugaragarira buri wari wese. Magingo aya nakubwira yuko aho bita ipeti hamaze kuba Combe nk'uko twabivuze. Uburyo byakozwe bwana Safari, haba hari amakuru wamenye kuri iyo operation uburyo yagenze? Operation simusiga n'ubundi ni imirwano kuva ku munsi w'ejo yari hari ariko yazindutse ikomeye ndumva twabivuzeho mu mpfunyapfunya ho gatoya, ariko ni imirwano yasaga nkaho irimo ubwenge bukomeye bitewe n'uko biriya bice bya Walikale hariyo bassin militaire ya za drone zikoreshwa n'abasirikare basanzwe abitaro kwawe ntabwo ziraguka kuvuga z'indege za drone ziri zigendanwa ziri mobile abantu benshi ni nayo mpamvu n'amirwano isa nkaho yatsinzwe kuko yatangiye ku wa kabiri nijoro nibwo yatangiye
ku munsi w'ejo iririrwa kugeza na n'ubu yari yazindutse, ariko bitewe n'uko hariho ikintu bita gutinya, kugira ubwoba, bitewe n'iryo koranabuhanga ihuriro rya FARDC bafite, urabona ko byabatindije gufata ino karitsiye, kandi ari ibintu byagaragaza yuko kwifata biri buze kuborohera. Magingo rero yamaze kujya mu biganza by'ihuriro rya AFC M23. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngabwo, urakomeza dushakire n'andi makuru ujya ugenda tugezaho n'izindi update akantu ku kandi. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ushonde sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.